Baefeso kgaolo ya 2. Le lona o lo tshedisitse ba lo neng lo sule ka ditlolo tsa lona le maleo a lo kileng lwa bo lo tsamaya mo go ona ka fa mokgweng wa lefatshe leno, jaaka mong wa loapi ya laola, e bong mowa o le jaanong o dirang mo bathong ba ba sa utlwing. Ba le rona rotlhe re kileng ra bo re tsamaya nabo mo dikeletsong tsa nama ya rona. Re dira tse di ratwang ke nama le maikutlo, mme re le bana ba bogale ka fa tlhagong fela jaaka ba bangwe. Mme Modimo o humileng boutlwelo botlhoko ka ntlha ya lorato lo logolo lwa ona lo o re ratileng ka lone, le fa re ne re sule ka ditlolo, o ne wa re phedisa le Keresete. Kana lo pholositswe ka boitshwarelo, wa re tsosa naye, wa re nnisa naye mo legodimong go nna mo go ene Keresete Jesu, gore mo metlheng e tlang o tle o bona tse khumo ye kgolo mo go fetisang ya boitshwarelo jwa ona mo go rona ka bopelontle jo bo mo go Keresete Jesu. Gonne lo pholositswe ka boitshwarelo ka tumelo, mme ga go tswe mo go lona ke neo ya Modimo. Ga se ka ditiro gore go se nne ope yo o ipokang, gonne re tiro ya ona. Re tlholetswe ditiro tse di molemo mo go Keresete Jesu, tse Modimo o di etleditseng pele gore re tsamaye mo go tsona. Ka moo lona ba lo kileng lwa bo lo le ba heitane ka fa nameng, ba lo bidiwang ba sa rupang ke ba ba bidiwang ba borupi jo bo dirwang ka diatla mo nameng, gakologelwang gore mo metlheng eo lo ne lo sena Keresete, lo le kwa ntle ga morafe wa Modimo wa Iseraele, lo le baeng mo dikgolaganong tsa tsholofetso, lo sena tsholofelo epe, lo sena Modimo mo lefatsheng. Mme lona ba lo kileng lwa bo lo le kgakala, lo atameditswe jaanong ka madi ya ga Keresete mo go Keresete Jesu, gonne ke ene kagiso ya rona yo dirileng gore ba babedi ba nne bongwe fela. A ba phoma lobota lo lo fa gare lwa tumologanyo, e bong letlhoo a le mo nameng, ka go tlosa molao wa ditaolo tse di beilweng gore a pope motho yo mošwa a le mongwe fela mo go ene ka ba babedi bao, ka go dira kagiso le gore a ruanye bo babedi le Modimo mo mmeleng o le mongwe fela, ka sefapano ka go bolaya letlhoo ka sona. Mme ya re atla a lo rerela kagiso ka evangele lona ba lo kgakala, a e rerela le ba ba gaufi. Gonne rona ka bobedi jwa rona re na le tsela ya go fitlha ka ena kwa go Raetsho ka mowa o le mongwe fela. Jaanong ga lo tlhole lo le baeng le bajaki, mme lo ba morafe mmogo le baitshepi le ba ntlo ya Modimo, ka lo agilwe mo motheong wa baapostola le baporofiti o Keresete Jesu ka esi e leng lentswe la sekhutlo la ona, yo kago yotlhe e kopangwang sentle mo go ene, e ntse e gola go nna tempele e boitshepo mo Moreneng, yo le lona lo agiwa mo go ene le ba bangwe go nna boago jwa Modimo mo moweng.